Роднойлар, mana biza Leicester Razbordan chiqdik. Mana bu yerda qirg'izlar xuyet qilib o'rgan ekan Moskvada. Va bratanlar bilan keldik. Nakaleni turg'izib. Birovni nakaleni o'tkazguncha joy namozga chiqqanda enkayib olib, sajdaga boshingni qo'yib namozingni o'qishni o'rgangin. Zo'r yasamasdan o'zingdan. Mana Rodnoylarim mana. Bratanlarim, mana bunaqa qo'lini falsa qiladiganlar yig'ib olib turib sen zo'r bo'lmaysan. Mana shunday qilib ket. Sen lesda olib borib urgan bo'lsang, sen uyingga mashina butilkaga o'tirgizib beradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bir tugan musulmonlar. O'zbek, qirg'iz, tajik qolgan bit bo'lgan ulutdag'lar jannatga uluti bilan kirgizbaydi. Sen qirg'iz ekansan, sen o'zbek ekansan, sen tajik ekansan deb. Iymonini qarab kirgizadi. O'shaning uchun baribizga birinchidan iymonni qo'layman. Ikkinchidan tuganlar, biz baribir Allohning oldiga boramiz. Biz payg'ambarimizning ummatiyiz. Biz qo'shni mamlakatlarda yashaymiz. Ilgaridan ota-bobolar qatnashib kelgan. Qancha O'zbekistondan, Qirg'izistondan qizalg'i, O'zbekistondan Qirg'izistondagilar O'zbekistondan qizaldi. Qancha yilda granitsalar jo'q bo'ldi. Qancha yildan beri biri-birining ota-onasini bir tuganlar ko'ra olmayapti. Mana alhamdulillah Mirzayev eski prezident ekan, aqlli prezident ekan, mana bizning Jeenbekov aqlli eski prezidentlar ekan. Ilgaridan ota-bobolar qatnashib kelgan, bizda qatnashamiz deb granitsalarni ochib qo'ydi. Alhamdulillah robbil alamin. Qanchalik quvonch olib keldi. Bishkekda hozirgi mezgilda o'ta ko'p o'zbek bir tuganlar yuradi. Stroyka men zanimatsiya etadi, powerchilik bilan kafelerda, oshxonalarda ochib bir qirg'izning chiqmaydi. Bardig'a siyni ko'rsatib qo'yishadi. Qancha qirg'izlar O'zbekistonga tushib siyni ko'rsatib qo'yadi. Yemi shunday intimoqqa kelganda qo'shni mamlakatda bunaqa o'xshagan kichkina bir fitnalarni hozir qarab o'tasizlar, oxirgi mezgilda roliklarda yuradi WhatsApp'larda. O'ta bir tiline kuchi yetmagan bir baldar целый million xalqqa mananday qilaveram, manday qilaveram deb so'zlar so'zlayotadi. O'zining tiline kuchi yetmagan bir bunday chichqaq bolada o'shuning orqasidan qancha bola chiqib, qancha so'zlar so'zlayotadi. Skaman naxi O'zbekiston so'ketgan любойni skaman. Tushundingmi? Ko'ting yetsa Turkiyadaman. Turkiyadagi qirg'izlarmi? Qaysingni yuborsang yubor, skaman men. Qancha izichuv bo'lib o'tadi, qancha to'polon bo'lib o'tadi. Astagfirulloh. O'zi yer yuzida Alloh qanday sinovlarni berib qo'ydi. Musulmonlar mechitga bora olmay, juma o'qilmay, yurakdagi iymondolar iylab o'tsa, bu yoqdan bunday fitnalar bo'lib o'tadi. Bizning yoshlar o'shalarga aldirib o'tadi. Ana payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytgan, kim mening ummatimdan ulut bo'lsa al bizdan emas deydi. Dindan chiqib ketish qo'rqinchi bor ekan. Nega o'shaga amal qilmaymiz? Nega ish yuzida atqarmaymiz? Ana mana rolikni ko'rib turib, shunday roliklarni ko'rib o'tamiz, izichuv janjal bo'lib o'tadi. Biz ko'rib turib, kichkina bir o'zimizning bir fikrimizni, o'zimizning bir kichkina bir salmimizni, so'zimizni qo'shib, "Ey uka, yaxshilikqa chaqirib, qaytmin yoqa, yomonlikdan qaytarib, ey anday so'zlarni so'ylava, bu to'g'ri emas so'ylaganing" deb o'zingiz qirg'iz bo'lsa, men qirg'izim aytib, o'zbek bir tugan bo'lsa, o'zbek bir tuganini aytib, "Ey, bu ahmoqchilik" desak, biz shu rolikni ko'rib qo'yib, biz ikki ko'zimiz bilan shu rolikni ko'rsatib qo'ydi. Amal kitobimizga yozildi. Biz Allohu akbar deb qomat aytib borib namoz o'qib o'tamiz. Allohga qayrilib o'tamiz. Alloh bilan farzlarni atqarib o'tamiz. Biroq o'sha Allohu akbar, Allohning oldiga boramiz. Qantib javob beramiz. Qantib sen shu narsalarni ko'rib, nega to'xtatmading? Nega yaxshilikqa chaqirmading deb so'roq savol bo'lsa, qantib javob beramiz tuganlar. Shuni ko'rib turib, mana men aytar edim o'zbek bir tuganlarga. Akalar borsizlar, ilmli odamlar, taqvo odamlar, namozga bekam odamlar, iymonli odamlar o'ta ko'p. Olim odamlar ko'p O'zbekistonda. O'ta yaxshi odamlar, insonlar ko'p. Har bir ulutda bor, yaxshisi bor, yomoni bor. Yomon tarbiyasi bor. Yomon odam emas, tarbiyasi yo'q, yomon odam bo'lib qoladi. Aqli yo'q, razum yo'q.
ошондой акелерге кайрылар эле мына өзбекстандык бир туугандарга. Мына азыр жаштар чыгып көтмө-көт аркасынан сүйлөп чыгышып атат. Бул өтө сыйлуу мамлекетке сөз тийгизип атат. Сыйлуу мусулмандарга сөз тийгизип атат. Буну неужели бирөөңүздөр бир аксакалдар чыгып, бирөөңүздөр айтып койбойсуздар? Ушуну бир айтып койсоңуздар өтө жакшы болмок. Эй үкелер, токтоткула деп. Эртең баарыбыз Аллахтын алдына барабыз. Бирөөсү чыгып айтып атат, бизде 33 миллион, силерде 6 миллион. Бул не деген сөз? Жер жүзүндө миллиард болсок деле, 6 миллион болсок деле, миллиард калк болсок деле, баарыбызга жетишеликтүү бир күчтүү Аллах. Аллаху акбар. Аллахтан коркойлу. Ал гап 6 миллион, 33 миллион эмес. Вражда кимге керек? Эч кимге кереги жок. Караңыздар коңшу мамлекеттерди, башка мамлекеттерде эмне болуп атат? Мусулман менен уруштуруп коюп атат. Фитна болуп атат. Мусулмандарды со всех сторон душмандар курчап алып атат. Давление кылып атат. А биз эмне кылып атабыз? Караңыздарчы, мына кичинекей фитналар башталды уже коңшу мамлекеттерге. Канчадан бери аракет кылып келатат ушу коңшу мамлекет, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан ушу бири-бири менен урушуп кетсе экен деп ар нерсе фитналарды кылышып атат. Жок, Аллах сактап турат, потому что баарыбыз мусулманбыз. Ниетибиз туура, баарыбыздын дуа кылып атабыз. Иншаллах, ошон үчүн тынч турат. Ошого алдын ала, мына фитналарга алдырбай, акелер, просьба чыгып айтыңыздар үкелериңиздерге. Видео обращение кылыңыздар. Ким ушинтип сүйлөп чыкса Өзбекстанна, өзбек улуту болсо, биз өзүбүз таап, өзүбүз сүйлөшөбүз силер менен деп айтыңыздар. Кыргызстандан чыкса, Кыргызстандан айтылат. Кыргызстандан чыкпай, эч ким чыкпай атат, айтпай атат. Анан бияктан бирөө сүйлөп койсо, тилине күчү жетпей, анан бияктан аркадан жигиттер таап, аны кечирим суратып, бул канчагача уланат? Бул болбойт да андай. Аркама-арка чыгып атат, мына жигиттер сүйлөп атат. Астафираллах, Аллахтан коркойлу. Ошол угуп аткан жигиттер, сүйлөп аткан жигиттер угуп калсаңыздар, мен силерге айтар элем, Аллахтын алдыга барасың, Аллахтан корк. Аллахтан корк. Бекинип алып телефондо эч ким мени таппайт, эч ким мени таба албайт, кыргыздар таба албайт деп, жеп сүйлөп, жеп анандай, же шайтандын васвасасына киргениң менен мейли эч ким таба албайт. Аллах табат. Аллах жетиштүү. Аллаху акбар. Аллах сага өзүнүн наказанияңды берип койбосун. Корккун. Өтө корккун. Бул коркунучтуу нерсе. Канча фитнаны, канча элди ынтымагын бузуп бересиң. Эми коңшу мамлекеттер зорго турат өзү. Ушундай бир заман болуп атат. Ели турганда сага окшоп мындай бир чычкандын кылыгына, чычкандагы бекинип алып иш кылат экен. Ошо бекинип алып иш кылышты токтот. Кимиң ошол сүйлөп аткан балдарга именно касается. Эгерде угуп калсаңар, бул наказание бар, Аллахтан келген наказание жаман. Эй, туган, токтот ондойду. Пайгамбарыбыз айткандай, бизден эмес деп атат. Динден чыгып кеткен коркунучу бар. Корккун, эй, астафираллах, туган. Эгерде каттуу айтсам бардыгыңыздарга, кыргызыма дагы, өзбек бир туугандарга да, башкаларга да бардыктан үзүр сураймын. Бирок мен хайп болоюн, же хайп үчүн эмес, же бир рия үчүн эмес, эл көрсүн үчүн эмес. Мен Аллах үчүн. Эртең менден сурак сабал болсо, мен да бир сөз болсо дагы ушу аралаштырып чакырып коюп атам жакшылыкка. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып коюп атам. Кичине аракетим кылып атам. Сиздер да аракет кылыңыздар. Бир туугандар, салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Мен ошон үчүн чыгып, Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн айтып коем. Бир адам амал кылса дагы мени пайдам деп. Бул кереги жок эч кимге. Мындай нерсе. Азыр болуп аткан заманда дуа кылайлы, наоборот. Жеңилдик берсин Аллах сыноосуна, жер жүзүнө, мусулмандарга. Кылган ишимден өзүм афсус чекемин, пушаймонмун. Мен эки халкны достугуна бул чыгарган видеоролигим katta urushga aylanib ketishini bilmagandim. Uzr, Qirg'iziston xalqidan men bor uzr so'rayman. Aybimni tan oldim. Men boshqa bunaqa qaytarmaydi. Chunki ikki davlatning do'stligi men uchun ham kerak.
meni qo'llab-quvvatlagan u aka-ukalarim, bu yerdan qaytinglar, ikkita davlatni do'stligiga muhim katta urushni olib kelmanglar. Bu ish yaxshi yo'lga